Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан биздин мекендештер. Саламатсыздарбы? 10 август 2024-жыл Бишкек шаары пригородный мал базарына келдик, туугандар. Мынакей чоң уйлардын бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Сиздер бизди колдоп, видеого лайк басып, каналга катталып элек болсоңуздар, оң тарапта подписаться кнопкасы бар. Ошону басып, бизге катталып кетиңиздер. Моякта сырттан келген уйлар бар экен, мына көрдүңүздөрбү? Перефорт деп коет го. Азыр ээлерин таап сурап көрөбүз. Кандай болуп атат? Анерде бирөө бар, Петровкалык. Көрөлүчү. Эң бериң. Уй чоң уй соода болуп атыптыр. Чоң уй торпогу менен. Тишин ачып атат. Ачыңыз, ачыңыз. Канча тишиген бул? Не знаю. Не знаю, билгендер жазып кетиңиздер. Канча сурап атат бул? Байке, кимики? 95? Бул байкенки. 95 миң сом сурап атыптыр. Канча берип атат тиги байке? Сурап көрөбүз азыр. Байке, ассаламу алейкум. Сиздики? Канча сурап атасыз? 95 миң. Канчанчы музоосу тиги? 5-чи. Сиз алып атасыз байке? Канча берип атасыз? 80 миң. Жакшы, мына 80 миң бериптир. Канча литр süt берет байке? Билбейт экен. Жайлаудан келди. 80 миң. 80 миң берип атат. Бербептир. Торпоо жаңы эле туулганбы бул? 2 жумалык. Макул байкелер, содаңыздар болсун. 80 миң берип атат, бербей жатат. Чоң уй экен, чоң уй. Могу уйдун ээлерин көрөлү эми. Уйлардын. Байке, ассаламу алейкум. Сиздики эмеспи? Кандайсыз байке? Булар Сырттан келгенби? Жок, шердикилер. Шердикиби? Местный. Не парада булар байке? Баланы айтып, мага маалымат берип коңуз. Булар Герафорд. Герафордтор, Жакшымы? Герафорд. Сон уйлар экен да бардыгы. Герафордтун туугандар. Оптом сатылат, Жаштары кандай бар? Үйдө да бар экен, жакшы. Жаштары кандай? 4-чү туттар. 3-чү, 4-чү. Аралаш. 2-1 аралаш. 90 миңден. Баалар 90 миңден, Ооба. Түшүп берем. Түшүп берет экен, туугандар. 90 миң сомдон сурап атат байкем. Түшүп берем дейт мынакей. Үйдө дагы бар экен. Кызыккандарга номер айтыңыз анда. 0708 0708 46 46 24 24 51. 51. Байке, кайсыл жакта болосуз? Мына. Пригородный деле. Пригородный Степной, Бишкек шаар. Макул байке. Соодаңызды берсин. Баасын түшүп бересизби 90дон? Түшүп берем. Түшүп берет экен. Мына туугандар азыркы жакшылап түшүп берем дейт. Номерлерге байланышсаңыздар. Булар боосбу кандай? Кысырбы бардыгы? Бардыгы. Бирок негизи Может качып калышы мүмкүн. булар каякта жүргөн? Булар мына Чуңкурчакта жүргөн. Чуңкурчак жайлоодабы? Кара булак Чуңкурчакта жүргөн экен. Мына семиз экен бирок. Боос да болушу мүмкүн, Байланышып калган маалыматты ээсинен ала бересиздер. Макул байке, рахмат. Моякта дагы уйлар турат, туугандар. Ялыштын чоң уйлар, туугандар. Ээлерин таап азыр сурап көрөбүз. Бар болсо сурайбыз ээлеринен. Мынакей, сон уйлар бар экен. Ассаламу алейкум. Кимдики булар? Сиздикиби? Кандайсыз байке? Маалымат бериңизчи бир кыргыз элине бир. Кандайсыз? Бул уйлар жаштары кандай? Жашы орто. Орта жаш, Булар пародасы эмне? Орода швейц. Швейц? Неме? Галштин десиз? Галштин экен. Канча литр сүт берет азыр? Саамбы? Ноосу богосу. Кайсы? Могу чоңбу? Ортодо. Бул бооз экен, Жакын бооз экен, 5 ай 6 айлык десең. 5-6 айлык бооз. Азыр деле сүтү бар. Азыр канча? 15-20 сүтү бар. 15-20 литр сүтү бар. Жакшы. Курсагын тойдурсаң 27гече берет. 27 литрге чейин жем берсе, жакшылап тойгузса. Булар жаштары кандай? Канчанчы тууган? Тоола эми 3-4 тууган, Бул дагы сиздикиби чоң? Жок, ал меники. Мына экөө эле сиздики, Баалары кандай болуп атат? Алар эми ар кандай келишилген баада. Айтпайсызбы бир кызыктырып? Бир бааны. Канча сурап атасыз? 100дө тегерегинде. 100дүн тегерегинде. Плюс минус. Плюс 100дүн тегерегинде. Кызыккандарга номер айтасызбы? Айта бериңиз. Номер эми азыр сатып берем го. Кардарлар турат. Макул эми байке. Маалымат берген үчүн рахмат. Сатып беремин дейт, кардарлар бар дейт, номерин айта албайт экен. Ушундай маалыматты берди. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сиздикиби? Музоосу менен. Музоосу бука экен да, Мына. Канчанчы музоосу бул? 4-чү музоосу мына, желинде. Канча литр сүтү бар эми байке? 12-10. 10-12 литр sütü var. Bağısıçı?
82. 82? 82 ming so'm so'rab o'tasiz. 80ga beraman deydilar. O'z ustidan ele uylardan ekanlar, charba uylardan. Nomer aytasizmi qiziqqanlarga? Telefon 553 53 0503. Mana shu nomerlarga baylanishlarsizlar. Ma'qul aka, rahmat. Mo shvit buq ekan, son sotib oldim. Qanchaga olding, Murat? Qancha? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Yaşı qanday yaşı? 2 yaş bo'ldi lekin 100 ming. Tug'anlar bu yoqda da bir cho'ng uy bor ekan. Seni barmi yo'q bilmayman. Esi ko'rinmaydi. Mo, kimniki? Sizlardan emas, a? Xo'jayin ушел deydi. Ma'qul. Assalomu alaykum, tug'an. Sizniki bular? Son bu simentaldarmi? Oo, mana ma'lumotni beringchi bir bayka. Simentallar. Yaşları qanday bular? Cho'ng-cho'ng ekan. 5-6 tug'an. 5-6 tug'an. Qancha yosh bor sizlar? Ekovi? Pösterda var ekan, hozir aljaqa o'tamiz. Bular hozirgi uchurda bo'z, qisir, sanmi? Qancha litr sut beradi ushul? 10dan naraqa beradi. 10dan naraqa beradi. Artdan dag'i o'tib tartib ko'rgazib berasiz hozir. Bag'alari qanday bo'ladi, bayka bag'alar? 130 dan deb turib 130 ming so'mdan surib o'tasiz. Kemi bor. Kemi bo'ladi tug'ana mana. Okey. Jeldir turtning ishlaydi. İşte bari toza, yaxshi. Sütü qo'yib bu sütü? Sütü qo'yib. Hozir muzosi yo'q da bular, ne? Yo'q. Qana? Menki. Bu so'z. A bu bilmayman. Arqi. Bu bilmayman shu. Qana sizniki o'shani aytasiz? Nima bu? Ha. Bu hozir bo'z bu. Yo'q, bilmayman anisini. Ani bilmaysiz. Bahasi qancha? 130 deb. 130 ming so'm mana. 130 ming so'm. Hozir sanimiz, a? San. Sanmi? Saniki. Bayka, qiziqqanlarga nomer aytingiz, janaqa. Mo'da sizniki arqi? Narxlar meniki. Ne, o'sha yoqqa o'taylik, yuring. Sadali, razıysan. Hozir arzaqdan o'tib, baykemni da eshitib oldim, buyursa. Ma'lumot berib o'tadi. Bu qancha litr sut beradi bu? Al, ne bo'ladi avalan? Sho'roq bu. Qancha sut? 15 ta kerak. 15 chegrakda suti bor ekan, do'stlar. Hozir nomerini olib beraman. Bundan qo'ylar, janaqa simental deganda. Qarasangizlarchi cho'ng. Mana biroz. Tug'anlar ko'rib o'tadi. Hozir nomerini so'raymiz. Baykem qolib qoldi arjaqda. Sizlar videoga like bosib, bizni qo'llab turingizlar. Har juma ishemi kun sayin tartib beramiz sizlarga. Harakat qiling. Bayke, qiziqqanlarga nomer aytingmi? 554 0554 29 29 74 29. 29. Qaysi yoqda turasiz bozordan keyin? Qarabalta shahrida tug'anlar. Ma'qul bayka, rahmat, savdangizni bersin. Qarabalta shahrida turadi ekan. Simentallar anan Galshtin deb aytdi. Aldini qarab ketaveraylik. Qayoqqa tartsak, bu yoq mayda bo'lib ketdi. Sağan uylarni tartib kelar, sağan uylarni so'ragan bir tug'anlar ko'p bo'lgan. So'rab ko'ramiz hozir. Bayka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Bu sizga qarashdi bu? Ha, yaxshi. Bu uy ma'lumot beringizchi, bayka, qanchanchini tug'an, qancha litr sut beradi? Altın tug'an, 25 süt beradi. 25 litr sut beradi. Mana jelinlari, oltini tug'an. Ha, yaxshi. Bahasi qancha bo'ladi, bayka? Bahası 120 ming so'm so'rab o'tadi. Prigradniy mol bozori 120. Bular sizniki? Ha, bu yoqda da bor ekan. Bu can tug'uch. Жаңа tug'uchi. Buni ajin ekan-da. Bu qancha litr sut beradi? 15 beradi. 15 beradi. Birinchi tug'ut ekan. 14 15. 14 15. Bahasi qancha bo'ladi? 90. 90 ming so'm. 90 ming so'm. Sutdari. 4 yilni teng ishlaydi. Ha, yaxshi. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Yo'q. Bozordan-la? Bile ko'sirib ketdi. Ha, ma'qul bayka, rahmat. Manaki ma'lumotni berdi, biroq nomer aytmaydi ekan. Ma'lumotni oldik. Qayoqqa tartsak? Mo uy kimniki? Sizniki emasmi bayka? Mo ala. Sizniki? Mana shu uyni esini topdik hozir. Bu sağmı? Qancha litr sut bor bayka? Ma'lumot berib qo'yish. 10 litr sut bor. Qanchanchi tug'an? 5 ta tug'an uy ekan. 10 litr sut bor. 5 ta tug'an. Mana jelinderi.
Эми баасын сурайлы достор, баасын. Баасы канча болот? 90? 90 миң сом сурап атат экен ушул ала. 90 миң сом. Кызыккандарга номер айтасызбы? Мындай эле. Мейлиңиз байке. Канчага чыкты ушу 90 деп сурап атасыз? 80. Жакшы, рахмат байке. 80 миң берип атты мынакей. Базар аламы деген жигиттин гүлү тартып жүрөт. Катталыңыздар, дагы лайк басыңыздар дегендей. Мына ушундай. 120 миңден мо чоң калыштын дагы. Бул бооз базы сүт саан эмес жаңы тууп турмун калыштын. Канчанчы тууду ушул? Жашы? 5-нчи экен. Азыр жанына барып да көргөзүп беребиз. Баасы 100 канча дедиз? 120 миң сом. 20 литр сүтү бар экен. Анын жанындагычы? Но. 5 ай бооз 10 литр сүтү бар. Баасы? Алды эле баары 120данбы? Баары эле 120дан экен. Бара Тофик красавчик ушул да? Балды. Тофик деген бала. Экен мынакей 120 миңден. Но да 120 миң экен. Бул деле 120 миң экен. Бул да меники деди 120 миңден сурап атам деди. Мына азыркы уйлардын несин номерин айтабыз, сурайбыз. Канча номер? 0702 88 10 81. Ушул номерлерге байланышып, эгер кызыккандар болсо мына 20 литр сүт берет дедиңиз, саан гарантияда 20 литр сүтү бар. Но бооз. Кайрыла бересиздер туугандар. Мынакей ушундай болду. Ушу менен видеону аяктайбыз туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Булардын ээлери жок.